Gatho cia mwanya mwiroreri wa Kururia TV Kikuyu trending oro hamwe na Castro Media ngunyite ogeni hwaini wa muthenya wa umuthi na makiria nguthie na mbere gucokeria ngatho ni undu wa kwirораgira video citu ona gutuma channel ici citu igakora na njira nene na tukambire video tukwiraga akorwo subscribe ite kan hindi wa cemania na video ino rita ria mbere ugetikira gu subscribe thini wa channel ino kuona subscription ndirihagirwo hena andu makoretwo makiuria hihi da subscribe ni ndirengagwo mbeca subscription ndirengaga ona ki uguririkana gu subscribe no kahutagia gakengere nigetha video ri twekero gatweka notified wakira mwena uyu ngirira mugeni wa mwanya ndago ure jitago muhia wa maingi wara mwena uyu ngi ndina mugeni wa mwanya ni Kairitu twarehete guku mitambo-ini a while back na gagitukania muno no thutha wa ukarehe maundu maingi makihanikite muthenya wa umuthi tuma guku tugucutaga video yake ndakiuga tuko tukigia na tuko tukiarania nake tuko tuki look back into what has happened after we did the interview tekere munyite ogeni etagwo Hana G official yeah ni umerete kana ndimere Hana G riu ni rio official ritwa ria kuina yeah Hana G official ni rio ritwa ria kwa ria kuina ria uini ni raina na rio yeah taipata pale YouTube yeah na kukungi Hana G iko tu YouTube Facebook ni Antora TikTok ni Hana Mutura. Wow nice to meet you Hana again uraigua atia muthenya wa umuthi how are you? I'm fine, I'm feeling happy. Ni mukenu muno. Yeah, and I thank God. Nigo. Hindu wa mundu uria utonire video yegiri no nyende umwire uria witagwo. Okay, no watwira uria witagwo utwire just a little bit about yourself. Ona nitukuhutia rwimbo. Rwende coka tuhutie rwako. Okay. Okay, mwiroreri amaritwo ni Hana Gathoni. De murutwo Tips College, the rappers to fashion and design. Yeah. I'm in semester 4 now. Yeah. Nkurikira rigi? Actually, ni rathomete tele wona. Sasa this digeti semester igire. Digeti igire? Wow, that is great. Maisha mathukuru mahana atia? Maisha maskuru thaici me fine, very fine. Yeah, ni marathi wega. I'm studying well, but sahi tushafunga nilifanya exam. Nilimaliza last week exam. Sasa hii tushafunga. Hede okire hara no okire ugituinira wega. Na no nyire ndu wa mundu utonire video egiri. Utuinire. Na hena waina nyimbo cia Kairitu karia. Ndikane gutuhuteria rumwe. Njokere ungurie ruru tugucutaga tuine. Irare miaka 12 ngoro yake toire na maithori gutire gwake kurare kwega gikeno gwake kiari rugano no gesore arahutirie omothe yone wairarutaga ni magutire warota umago wera ngai betiano akarekia nejoe weru yudigotora maya mothano maida nini ngai nwara dutera wera mathe wagekano ni urakira. Wow, leke toine rungi ni tukaro ngia toine araida gitoine ciothe no muthe leke toine igire tucoke toine rwaku to no kumaririkania tetekera hode mwathi wako thabia wega ode kiumbe kingi kieru niherete teka wakunjohera na unyite gwako twarane na ni na unyite gwako twarane na ni tetekera hode mwathi wako thabia wega ode kiumbe kingi kieru niherete teka wakunjohera na unyite gwako twarane na ni na unyite gwako twarane na ni tinero samikei tinero tu samikei riu turikiri hau riu ni rwa mwisho tatoira tana waerikana kuoya na iromo niguguthaitha tho ciakwa cia nyona nicikajoria kaeoro kagera ndibaite ni atia ndingiriganirwo gucoka haha wandirikanire kuga ni wega Emmanuel
Ngai wa ngai ne odirikanite nikio nie ndacoka kuga ni wega. Na muthenya no riuga ni wega kuri andu aria makunyitire hi thutha wa gwika interview na no ngurie no ine ringi nguinithie ringi murango wa kana murango wa kana ni urora right ni tugucoka huini-ini no nyende tu looking back thutha wa gwika interview hihi ri maundu makoretwo mahana ate? Okay, after twatigana tweka interview maundu makwa njokire ngai ngatho tondu maundu makwa ni macenjetie and macenjetie in a better way tondu ria twacemanire na inyuĩ ta rĩa mbere twacemanire na inyuĩ itarĩ cukuru and at that time watu walikuwa shule so I was not in school to your fees and now mtu tu amejitokeza akanilipia fees and yeah we thank God for that then bado tukipatana na nyinyi nilikuwa na wimbo ilikuwa studio pending juu haikuwa imelipiwa okay, bado mtu tu akanisaidia the Goshen studio ni yeye ndo amenirecordia my audio na bado the video yenye ita come that is next week. Wow. Yeah. Mwirori akona igua Goshen Studios atuhurire igua kiheo kia hana audio arutire free of charge na nigwikira namba yake ha screen-ini no itana gwikira reke tucoke gwi hana rwimbo ruru rwa komite kuria studio ri ni wa kirutire audio I think ni wega utuinire nigetha mundu aruigue. Daya ngai wetekirika hariwe tondu hariwe ngai ni hari umithio tondu gitikirika maitho-ini ma andu no manogio ni nie ngai no madirike jitikira tu ngai jitikira tu gikunira ngai wakwa jitikira tu ngai jitikira tu giutungata ngai jitikira tu. Turaina kege kimwe. Ucio ni ra Goshen Studios. Ne akinyaga handu ni ngoro ni hinya na roho waku ngai ukandwikira uteithio umundu wakwa naguo kangira hinya no nduthoma kiuga giaku gikahe hinya jitikira tu ngai jitikira tu gikunira ngai wakwa jitikira tu ngai jitikira tu giutungata ngai jitikira tu. Wow murore ru ni ruo rwimbo rwa Kairitu gaka na nigukuria ciuria cigana na ciigie rwimbo ruru ukina ngai agwitikire ri kawageragira kahinda karitu? Okay, gina rwimbo rwa jitikira ni okay hakinyite handu ngakorwo okay ni mundu niga ni muhonoku ugawi muhonoku no ugakorwo maundu maria wekaga tene ri no urameka thaa ici so kaigwa ndukiti kaigwa ni muhonoku we look warm na wagirwo ko cold kana warm yeah and so that time ni ndabataraga gwitikirika tondu bado ndaigwaga no nginya ingenda kuina yani gutungatira ngai so ni ndenda ngai ajitikire nigetha hote kumira thaici wethukio guo ri nyoraigwa ta witikirikite fio thaici ni jitikirikite na no guthi na mbere na gwitikirika niguo nyona ni gukuhoera gwitikirika especially rwimbo rurauma ri next week wina muthenya specific asha ndukimere ni rwimbo ni rurauma no kimere kuria makaruona okay mwiroreri rwimbo rwakwa rugukorwo rukiuma that is jitikira rugukorwo rukiuma next week uthi haria YouTube or search Hana G official hau ni rugukorwo rukirekererio subscribe share comment like and Daniel kurathima Kaine ko marathima orani no ndeterithia hau muthi haria Hana G official mwana wa YouTube rwimbo rwake rweru ni rukuma next week to support no Kairitu kanini kare ukiriria tuka support na ari tukineka ni gukinya step wi wengi ona ya maisha tukiuma hau Hana G ri no akorirwo kigweta andu ingi muno kana ukina nyimbo cia andu ingi muno during the last interview did anybody reach out? Okay asha tikoretwo hena
Okay, nitukoto tukiaria na any different but bado hawaja come up with anything. No ni marageria uria tungiteithania. No muguteithania maundu no kahora. Yes, nitonire kana Janet, she's like your idol. Ndoni okina nyimbo ciake no nyende kuria atiri hihi thutha ona wa kwiyumiria thutha wothe ri wanagia kanya ga gucemania nake. Okay, Joy Janet tukoetwo tukiaria nake na thimu. Tukoetwo tukiaria and nikamwelezea ngimwelezera ndirathire na ndiraruta audio and so nilikuwa na reach out ndo maybe okay anisaidie in this industry and so alinitishanga audio that is alinitisha audio and hii wimbo na she liked the song so I'm hoping there is something maybe na she's planning, I don't know but God will take the control of everything. No kwa hagira kiundu kinene tukima hau ri no nyende kuria ni winaga nyimbo ciene muno no gacina wega waneciria gwika cover song. Uhoro wa cover song ngithie studio hiri muthenya ucio ndathire studio nigetha record ile recording ya kwanza ndathiaga gwika cover song so ndiathia ku record rwimbo ruru and so ria ndakinyira studio okay kuringana na mbeca iria ciarĩ tũrĩ gwĩka cover song nĩcio ciagire so nilirecord hii wimbo na nikaiacha tu hadi hii siku ilipianga nilirecord na nikaiacha so that's why sikufanya cover song lakini napenda sana nilikuwa napenda sana hadi saa hii napenda kufanya cover song and tulikuwa tushaongea na Joy Janet na akaitikia nifanye hiyo cover song yake. Wow, tukima hau ri we mwini upcoming na ni uronete Kairitu kareta go thutha karare ka upcoming no thaici gathiete muno how are you feeling na ndetwe ugi wate wita mwini upcoming kana ugi comment uhoro wayo ate wabere ni gukenera muno tondu about Triza kwanza unaona ametoka chini sana and sahi kwenye yako she's in another level tugakenera ngai na niwe gagukenera kirathimo kio cionge nigetha nawe onagia kwikenererwo no rathimo makiria so ni ndirakenera muno ugo arathie go take step by step and she'll go far, she's going far kuga kenera kila talent yake uria raina na everything about her niguo hari aini upcoming ri tondu muri ingi ni mwini uriku you looking up to kana mwinero wake gukenagia. Okay, Triza the kuimba kwake bado kunanifurahisha and I like the way she's singing her voice nini maneno zake bado they are amazing so I love the way she's doing and naweza fenda bado we can cope up with her in this ministry together. No kadaita gongethe Steve you meiguite that one is doing great too she's doing well in this industry nyimbo zake ziko fine ziko very well created ziko na maneno mzuri then the Goshen Studios they are doing a wonderful thing so nyimbo zao video zao shootings they are very amazing no wede wika collab nake hihi in future ukisha hit no derireria muno wika collab with those artists but the umenye Goshen Studio niwe ihurite ruru wa ngitheru rwa kwabata shiro that one niwe ihurite cia Triza sasa una feel aje ati your first studio ni yenye imeproduce people upcoming kama wewe watu wa young kama wewe uraigwa atia ndaiwa tugeneire ngai it is a favor you can say it's a favor because hii studio imerekodia watu tunaweza sema ni prominent watu wamekuja vizuri so I'm so happy nikakenera ngai muno because this is amazing ni Mungu tu everything that is happening around me it's God everything is God we give all credits to God glory and favor back to him tukirekereria hana no nyende ru mundu wothe ukoretwo part and parcel of this journey no nguhe kanya umere ciugo igire kana ithatu macokerie ngatho kohe wa gucokerie ngatho mundu ana ku discourage onake no nguhe kanya onake omwaririe ugo it's you and the cameras so wa mbere njokerie ngai ngatho because yeye ndo amenifikisha hapa kukua hapa it's by his grace and I'm so thankful to him jokeria ciaria kwa ngatho because they have been there for me
through prayers, kunishikilia. They have been there for me. I thank them. Na thank. Pia my sister Njeri. I thank God for her because she has always been there for me. Then joke after dakweda thesis kurindradhi wega. My fees are iko paid. I thank my daddy. Wherever he is. Yeah, wherever you are. Okay, he took a step ya kunilipia fee, and right now I'm studying peacefully. Yeah. Congratulations. Pia nyi, I thank you for everything that you've done to me. Yeah, it's amazing. Digida kuriganirwo muno ni The Goshen Studio. Wamefanya amazing job kwa hii wimbo yangu. Alitikia kunirekodia wimbo yangu bure, with no cash, with no anything. And na video nayo, nilijaribu tu venye ningeweza. The amount I raised, and alitikia tu venye ilikuwa. Na akanishutia video yangu successfully. I think, he's a great man. Movie murekodi rwimbo kwa Goshen. Na kwa ugaga ore ohana ni ukurekodera rwimbo ndikana ni akuhura ni kuga hitara tararutira andu free no ni akoretwo akiruta wira mwega. Namba yake ikiri hau screen-ini. Riu ngucia tukurikiria hau, no ni nguhe hana atuhe ciugo cia mwisho na turikie na rwimbo. Ciugo cia mwisho ni gucokeria Ngai ngatho muno tondu ni ndathimite na njira nyingi. Akandathima kugerera wini wakwa, mathomo. And I thank him very much. Tuinire. Nahoya Ngai gwitikirika hariwe, tondu hariwe Ngai ni hari umithio, tondu gitikirika maitho-ini ma andu, maginogio ni nie Ngai no madirike. Jitikira tu Ngai, jitikira tu, gikuinira Ngai wakwa, jitikira tu, jitikira tu Ngai, jitikira tu, gigutungata Ngai, jitikira tu. Next week rwimbo rwakwa YouTube hare Hanaji official. Thanks for watching this video. Na mukinya kuria Mohias Empire, mu subscribe ginya kou. Until the next time, bye bye. We love you so much.